nga murahu shandukisa vhoramilayo zwe zwa lengisa u thoma tsengo vhahumbulelwa vhaṱanu vhe vha farwa malugana na bulayo ḽa Senzo Meyiwa vha ḓo thoma tsengo yavho ṅwedzi udaho. This matter is now postponed until the 11th of April this year for trial purposes. It has been recorded that there are new counsel appearing for the accused in respect of accused numbers 1, 2, 3 and 4, and then separately for accused number 5. In respect of the order I intend to make, it reads as follows. Not later than the 28th of March 2022. It has to be confirmed in writing by the accused and the legal representatives that they are ready to proceed with the trial on the 11th of April 2022. Vhahumbulelwa vha vhaṱanu vha khou ima kha ḽa uri vhone a vha ḓivhi tshithu nga bulayo ḽa Senzo Meyiwa ḽe ḽa itea hayani ya Khumalo vho ya vha tshi khou sedzana naye nga hetsho tshifhinga. Vhoramilayo vhahumbulelwa avha vha ri a hu tou vha na vhuṱanzi vhu fushaho kha mulandu uyu. These people are not the right people. These are not the right people. Wait for the special plea that we hopefully believe that we'll bring the application, as the judge said. We should bring the application for the special application. The NPA enrolls a matter because they see a prospect of prosecution, of successful prosecution. If the matter was not prosecutable or it was weak, then the NPA would not enroll the matter. Vhahumbulelwa vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhonadza khothe nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi udaho.